abatuuze ku kyalo Kirema mu Ggombole Luyonza mu disitulikiti y'Eggwe bavuguddemu ekikangwa olw'abantu abatannamanyika okuma omuliro ne bwakinyibala mutuuze munnaabwe ekividdeko abantu bataano okufa nga bonna bafamire emo bamukwata n'umugabo bamukomaho akamura n'umukadde bamutemere konka muzeeyi ahirira mu nzu n'abishukuru bashatu nashanga mama bamutemere ijambi yeje yagwaho akamutagireho then nshanjire tata byakiyo munda n'abishukuru babiri bataka kozire ki bataka bishiremo kigayibwa nti famire ne baddemu enkana zitaka okumala ebbanga lya myaka 12 nga lwezaako obunene bwayika 5 mu 4 ebizibu byonna bireeta kooti gavumenti kuba eyongera amaanyi kooti n'ekuleta ebikuja mu misango y'abantu etakwenda gisaramu osanga abantu baletereza kwitangana batakwitanga yino ukashota omuntu wetu omuntu atarahangirwa wafu abatidwa kulika abafumuka batangale Paul emyaka 7 ne mukyala Businji Agnes emyaka 6 nga abasigadde bazikulu baabwe Benard yakesima mulekwa nga lundi batono okutibwa ategeeza nti kyamuyambye kwe kudduka zisamshanga kirana na munana bire ndumunyamere so na umuntu yakwata bolt yoruiki so mbiri niteka maybe one of my brothers amuna aza kola ki kama so naye this must he didn't respond so it took almost like 5 minutes na leo murugwa kwa tachi edirisa aijirengire vest ya white mutiriba ndimo yagonga kanyasi ne jambia yamutishuka yamuleko tumulekukire ogobira jahaye nekiti munda birahashaliza hantu nagusha haje hezikusuka na umwe musinguzi nga ndemulekwa agamba nti bamaze emyaka 12 nga bali musango ogw'ettaka nga era omulamuzi yalagidde okukwatwako abantu basatu badde babinkana nabo bayitira muzeeyi itaka ryitu twandikishaho ngu itaka ryitu muzeeyi yafunga itaka ryitu gavumenti egumize n'erutuhereza abazire bafu twakintu ekyokukora konka batuhereza itaka ryitu abaramuzi nibaca omushango hati bakuca omushango ngo wagusinga nyenca kare ngo oriya niwe yagusinga ebitugabire bituga ab'ebyokwina akakulembedwa abaladisi w'ekyegegwa Monica Kalunyi ne DPC Godfrey Nsimba bakisiza okukwatibwako abantu 5 nga bakyanonya abalala 6 nga bateebereza okuba nti bakoze ekikolwa kino n'obusaasi bwingi abo ekikolo gikozerwa hano kitutuma abantu so kusaba kwange hari abantu bona bakyegera deka abantu muleke kutwara amateeka mu ihanga nga sofa polisi kuyashika ground twakwataho abantu 5 ababi twakwatsireho kino n'obujulizi obukuba pininga Philip Mulangira yakusakidde guli mu Bukedde TV.